Ka whakahaere hia ngā tohu oro waiata Māori ki rungi Tīpurangi i tēnei tau, nā ngā whakaritenga Mote Mate ko Fiori. I tōna tikanga, kia hui te katoa ki te mataua Māui mo tēnei kaupapa whakahirehira, engari nāia nei ka kitea o na neke hanga mā te ipurangi. Ko etahi āhuatanga, he mea hopu i mua, ko etahi he mea matawā tonu. Anei rā te pūrongoa Aroha Tricha. Ko Troy Kingi, Stan Walker me te rōpū LAB, ētahi o ngā kai waiata rongonui i whakaingoatia ki ngā tohu waiata Māori i tēnei tau. Keep everybody safe, to still be celebrated through these times, because it's like the music that is the healing through this, through times like this. Mā ngā kai whakataki nei ka whakahihiko i te hunga mā taki ka kōrero hoki rātau ki ngā kai waiata. For us to be nominated for a Waiata Māori Music Award is just massive. It's an honour, and it's a privilege to be, amongst such, mana. Tōna tikanga ka haere te pō whakanui nei hei tēnei wikene, engari ka tū ki runga ipurangi hei te tua iwa o Oketopa. I still smoke a tree every now and then. We will be pre-recording some live performances, will be live for us, and being able to share that and have everything else in terms of what you saw similar to last year. But we do have a secret this year, so I don't want to give that away. Kua te kaumā whāngā tau e nei tohu e haere ana, hei whakanui i ngā pūoro tawhito o nāia nei hoki. We've got Vane, Honey Dread, who is a former member of Catch a Fire. He's now got his own waiata out, which is awesome to see. Ainsley Allen. E rua ngā tau i nāia nei tēnei kaupapa e mā taki ana ki runga ipurangi nā te mate kurauna te take. Ko te tūmanako kia kaua e pēnā no, mo te tau tuatoru. Aroha Tricha, te karere.